Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nay, tataba daw. Tultuladin nakmat ngagsagsagawin siya. Ay, may paspasuro ta lang making ka. Napay, awan pa panamita. Ay, dito lang matatersina ni Marikuanang. Umaya mamagis tambay. Oh, saan kayo nga gistambay dita Sangwana ti Tersinak? Apay, may paritan, Maray. Awan ti umay gumatang nga road. Tataba daw. Addan mo kapag istambayan ta. Ha? Sa dinaw, nag-stricto matinday to'y ako, Maray. Pumanaw kayo ditan. Intan tataba daw. Pumanaw tan di daw. Aw, dito iti pag istambayan ta. Pag-iinuman mo dito'y. Nay, kun dayto ti lamisa na pangiparabawan ti arak ng pulutan. Dagito yumet dagiti pagtugawan, dagiti agsat. Apay nga inturong nak dito'y. Awan mo't arak nga inumin ta. Napay, saan nga arak day tao Nay, arak mo gayam day ta nakabulsa king ka. Apay kunam ayaban ka di tao no awan arak nga inumenta. Ay, saan ka pa nga katawa kasta? Tawan pulutan ta. Problema ya day ta. Aguray ka di tao, tamapan ko alayan di pulutan ta. Agburburagan di lutwak nga adobo a manok kagawad. Idi kon, malagip ko akurang ti Ricardo. Iso nga umayak man gumatang. Adobo ang manok ti pangaldawan yaw. Wana kagawad, tawa mo may gatang iti sardinas. An-anwom ti sardinas no adda manok kasi daon yaw. Ken bay sa ngiminan ti sardinas. Wan nga rod kagawad. Anusan na ti agsiday ti manok. Ne, ninsamot lakay mo day jay. Ay wan, naggapon sama ti jabalay may. Anya nga jay awit na. Kaldero mo day jay. Binagkaan ng sama di lutwa ko na si daon may. Ay, lakay! Pangipanam day ta! Lakay! Guryaw, kalutluto mat akar ni ti manok day tapulutan tayaw. Kunak tumat kada kayo kinitata daw. Ada pulutan tayaw. Nangalam nga iti day tao Iti kusina mi Ay saus, ungtan na ka ni Mrs. Mao. Saan na masurutan ti nagturungak. Iso asigikid day. Ayabamon ni tata badong tagsat tayaw. Lakay! Ayan, Mau! Nay, apay abirbiru kam nila kay mo. Mapukpukaw aya. Jakmat mabiru ka ng kapitana. Naglamang siguro Birbiru ka, taimbag ka na jalutlutok asa nga kaldero a karni ti manok. Anya? Ay, naglukon. Iso ko mati pangaldawan mi day jay. Nangipanan na ngamin aya. Kunamot ni kagawad ko nang nagkuyog da kano ka ni Tata Badong. Ni pari badong? Ay, sigurado nga aginom manan dagijay. Kunakmat kanila kay ko aliklikan na akainuman ni Tata Badong. Ay sus, sapay narigat no mabartak ni pari badong. Delikado! Tawanan, imuna na nagawid ni Chip Kwarog, tataba daw. Nabartag kan samatan. Ay, makatakdarak pa lang Oh, kita ma. Saan ka pa yan nabartag? Ay, makapagnaak pa lang alimpyo kita Oh? Talaga saan ka pa yan nabartag? Hamok pa lang ti pagturunga nga gawid. Sige man nga rod, tataba daw. Sa dinaw ti pagnaam nga gawid, Dito ya banda. Surutag lang, dahito ya kalsada. Naglay nga talaga ni tataba daw. Sige. Agtugaw ka bay, tayo tuloy tati aginom, tanay. Pinanawan na tan ni Chip Kwaraw kat adu pa itiara ka. Saan ka pa'y anabartag? Ay, saan nagpaya na bartak? Shot nga raw din. Pinunok na ito'y baso iti arak, tataba daw.
Ne. Apay nga, tatabadong. Aglibin-libin ka matay. Ne. Jesus, nagsangit ka matay, tatabadong. Di ka sinagsagid ah. Oy, tatabadong. Abay, nagsangit ka na nga eh. At nakadikoto na nang kagatkan ka. Ayan na abandat, ikinagat-dagan ka. O anya, nasarakan mila kay mo anang itaray, ijay si daanyaw. Ay, saan nga rod kagawad? Nabanog ako namang birbirok ken kuana. Namukla ko mga agbukaw da akastakan ni Kabadong. Jakla ko maida pinapanaw dito sangwanan ti Tersina. Sa dino ngayon tinapananda. Ay, kunapanda na ginum ah. Sapay ado ti mangibagbaga a delikado ni tatabadong numabartag. Ay, sus, ay, delikado ah. Ay, anya nga nga tatiramidan na kinilakay ko. Sapay nagkutong may nilakay ko. Ne. Pinigsamat ng tegro nga, tatabadong. Anyaya ti kayat mo. Kayat mo ka din ti agawid, tatabadong. Ne, di mo samat kayat ti agawid. Agsat ta nga rod. Oh, shot mo bay. Dilatag sardang agsangit. Anyaya ta ti aramidak ken buwana. Kapitan, umayak man agpatulong ken ka. Apay aya? Itay ko pa'y abirbirukan nila kay ko. Napananda aya? Amangan ka nun napanda na ginom ka ni tatabadong. Naginumanda ko ba? Diyak nga ron mo, kapitan. Ay. Sana nasaya at mabartak na dya kumpare. Iso nga ron ti ko na, kapitan. Ay, delikado no mabartak na dya kumpare. Oh. Anyaya ti mabalin na nga aramidan ka nila kay ko, kapitan. Tumakder ka nga ruda na, tatabadong dayawid kan. Hey, no talaga mo't lang asan ka pa yan nabartek. Tumakder ka. Makatakder ka mo't gayam. Sumardeng ka nga ruda nga agsang sangit, tagawid tan. Anay ko, apay nga in-street na kamatan nga eh. Anay, naminduan day siya. Layat-layatan na kamanin. Husto mo ito na. Aglisyak mo ito na. Huston ko nak na eh. Agapatan, no, danugan na kamanin. Huston ko nak na eh. Huston ko nak. Anday ka. Oh, Pwede nanog mo mitulubak. anya? Tumanog ka gayam, di danugan kamay. Naikatoy ngipin kan. Naikatan. Apay nga mina tumanog ka, kat awan mo't basol ko kan ka. Papanam, Inakbiro ko ni Paribadong. napanan na nga taayang amin. Ada mapasamak ama din no mabartak na dya Paribadong. Ay, saan da ko mangamin nga awis-awisen nga ginom. Uwan nga raw. Sino nga itidangran naman itan. Sapay kumaata wandagran na. Ay, sapay la ko ma. Ay, pangbiro kam kan kwa na nga ay. Makamuditan. Paribadong! Ay na, kapitan. Uray pa, no agpaparaw ka amang ipukpukaw itinagad na. Awan latta. Jak tumang amin amaw, jay bagbagada, apagin inumanda. Ay, uray siya, kapitan. Jak amaw. Nagitila artak ti makamo iti day dya lugar. Kat, isik-sekreto da mga main. Sana bali? Biro ko klatan. Anya, dinaanog mo ni tatabadong? In-street ko talaga. Isumati mo na di manaw. Apay nga min anak inom ka ken kuana. Di damaw, talo kami kada kwaraw nga gininom. Ang idinabartak ni kwaraw, nagami dahin. Iswa dudwa kami kinitata ba daw. Aging gaan na bartak kami. Mano ang ipon na nga'y tinaikat. Talon sa ijay sangwanan. Ay sus, agipulong day dyan ni kapitan na kumpari na. Sikan tumang ngamin, ilar aramidam.
Kanyat ibagbag ang pare. Jak maawatan. Jak talaga maawatan pare. Win. Among asaan ka unay makasaog. Aputanay ka nagititalo ang ipan mo. Ay, among magayan paray. No, inom lang nga main. Awan ti dinanog. Ay, nabarta ka gayan paray. Iso namin, di ka na yun kung ibagakin ka, liklikam ti arak. Awan tinasayat nga it din na no nakainom ka. Di naktumot dingdinggan. Hey, kasi kamanan ka ni Marituyang Ay, ilamang nak paray. Ilamang nak. Eh, pangilang mga kahikan ka. Ay, kumpormin basta mailamang nak. Anya kumpon ba sa samon? Kit maangot na kalataw, no masaap na ka ni Marituyang. Eh, nung ay sakti pang uran na. Eh, narigat ti mairamraman. Ay, nakaamaklat ta no makaungat ni Marituyang, Maray. Ay, talaga mo't anak amak. Kano nagbayagan nagururay dito Tersina. Talaga nakaungay. Dua pang orte awit na. Kahit nayawid na nga ron ni Badong na. Wan ata intulod ni Kapitan dita balayda. Pudno aya, adinanog na jay kainuman na. Wan Maray. Kas idi ngay, nakin inom, idi kwan nagsangay. Ay, kasta na nga minday jay kat no makainom. Idi kwan pagamuan ta dinanog na mutlatan jay kadwana. Kun kahit, inaramid namanin. Saan nga bin at talaga amabalin nga aginom iti arak ni Kabadong? Bawalan kuma ni Marituyang. Ikan na kumaangamin iti ultimatum na. Win nga rod, tapno saan kuman nga ginom. Tapno saanin amang ted iti sakit ti ulaw. Ay, ninto pa'y inteng. Talaga a problema na ni Pari Badong. Tataba daw. Apay, Papanam, ay, di tabang kagkaw. umay ka? Ay, saan? Umay ka lang, mat dito abay ko. Saan nga rudain? Ay, bannak tumanan nga, ginumiti arakain. Saan? Umay ka, takadwain naklang agsagawisew. Ay, kunak ano ay bannak mga ginumain. Talaga asaan kan nga yaban nga ginom, tataba daw. Tasabali ka, no makainom ka. Ay, mga rod malagip dagiti nararamid ko numabarte ka. Kat nuag sangit kan dumanog ka. Ay, malagip dagita. Ingka nga roda ni Jay Papanam tataba daw. Tanay, nakabanikas ni Nanatuyang di tari daw yo. Oh. Ay, way, inakaw, narigatan ti maungtan. Nay, pingagsagsaгаwisyo ka pailaeng. Ha? Ay, agayabak langit ti sabali akadwa nga ginom. Jay saan asangit kan dumanog ti amuna nga aramidan inton na bartag. Ay natatabadong. Numaditi epekto ti arak kan ka, liklikamon ti aginom. Ala sigay! Ditang tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.